assalamu alaikum wonɓe nderde Jama TV. assalamu alaikum wonnoɓe anduɓe kañ kadi fo ɗo gandi lendi jeɗen fo e waɗay 100% ambiance ka Jama TV. haray on salminama, on hiwrama, on yettama mo kala ka joɗori e ka woniri fewno ɗo ni no darde DJ Bella Joli walla darde sen Jama TV mo anduɗa hoore ma génération kono mi warita noon ɓe maƴotum ɓe wi ko Jama TV mi ñaño taw e nowru simiyara ɓe maƴotum ɓe wi ko Jama TV ɗon andi Jama TV ko pour vous Jama TV naafi amen menen wonɓe gaɓen ko fimon onon téléspectateur ɓe jottoɓe daara ɓen et puis nodda men kadi téléphone andina men no darde Jama TV mi salmini on goto goto mo kala inde mum e yettere mum DJ Bella Joli Lomfort jibinande Pita walla innare préfecture ko Pita walla wiya Pita mi jeeya wiya ko dongol tuma si Pita senditama ko dongol tuma mi hammata si dongol tuma senditama ko geme mi hammata ka miside si tawi ɗon geme senditama mi jippo ka Abdoulaye Fello no wiye barkere miside jolil haray ko ɗon DJ Bella Joli jeeya ɗum ko teddugal Jama ɓe anda ko honto mi jeeya ɓen foti par ce que woɓɓe mo kala nena ko jooli le miro ko jooli etc ko jooli etc DJ Bella Joli ko joolin kono noon ko dongol tuma miside nden geme ka miside barkere jolin haray ko ɗon mi jeeya on jarama mi salmini on en toriki Allahu lan ɗon kala mo wallate ko satte hoore mum yo Allah tan on itti hoto jam moƴƴere watta on tidi kañ kadi activité ji makko ni o continue heɗon andi ka émission men ɗo e daroyiɗa ko 100% musical tout le lundi donc yiɗen ɗo noon ha leere hombo 15h46 minutes par ce que en fuɗɗe 14h46 minutes 15h46 minutes 100%. donc avant yomi ara goɗɗo ngo régime adnan ɗon clip kala moɗɗo hande ko régime o mi suwaja tawi adnan clip uji ɗi mimi ala wolde fi clip de régime on e auditeur ɓen par ce que wonde mi programme e clip uji ɗiɗi mi tegata ɗo auditeur ɓen sansinanmi ɗum ɗon hande noon mi ala ƴedde hay e goto mi sina auditeur ɓe wata andindelan ko honɗum ɓe faala par ce que ɓe ƴetta direct yaden e auditeur on ka régime 78 116 82 38 kala kadi faalaɗo yiwde émission jiɗi yonade ka page Facebook Jama TV ayeyi ka YouTube Jama TV ayeyi et puis kadi ka application on woodi ka Play Store natta winda Jama TV ya application o télécharge samo inchallah ka téléphone ma donc kadi a wawi darde Jama TV partout ka wonɗa en salmini Jama fof ɓe gaccali hay goto régime clip s'il vous plaît ɗo e auditeur ɓe fuɗɗo 78 116 82 38 ko ɗum woni numéro téléphone émission on ɗo e Jama TV may daren clip goto arten ka plateau men leluma no weli signé kadjatu leluma DJ Oudi premier acca wo mo yiɗama dey kanko sa yiɗama o laali fenade goy wo kanko sa yiɗama o yiɗatama min kay ko noon mi way goy si tawi ɗum a yiɗala mi yiɗatama sa ɗum ala toon wigol ko na affaire ɗuma noon non mo yiɗama wota yiɗumo ha ɓattoɗama waɗama goɗɗum par ce que déjà wannima o yiɗama acca premier auditeur mi falaka ligne 2 auditeurs 3 4 5 premier ɓe fof le 2 décembre haɗa ɓe mari billet cadeau tanki miɗo wadde émission ha ñande anniversaire lon le 5 premier auditeur walla auditrice haɗa ɓe mari billet gratuit le 2 décembre assalamu aleykum allô merci beaucoup le 2 le 5 premiers auditeurs walla auditrice go ɓen haray ɓe mari 5 billets de billets d'entrée si Allah jaaɓi le 2 décembre ɗum ɗon yoɓe noddu après daren voilà mo kala noon ka identifié o adda numéro téléphone hara nawigol tun komin kaari le 5 premier auditeur walla auditrice debbo walla gorko sonnajo walla voilà yahowo ka anniversaire DJ Bella Joli donc cadeau mon 5 noddelan ka télévision Jama TV hay mi watta question sakko wona ko saabu yo noddan tun non mi waɗata question komi wi on komin okki on 5 chaque émission mi okkay 5 personnes ha émission on ha anniversaire lon feƴƴa teddugal le moɗon voilà 78 116 82 38 ɗon andi kono wiide noon kajjatu leyluma feƴƴinden joni wonde e kanko wiyete Oudi premier noon iɗon andi ko neɗɗo basinoɗo Côte d'Ivoire mo anima tun e boîte de nuit ha o wonti yimowo mo wawi DJ Arafan voilà DJ régime s'il te plaît darnan ɗon Arafan DJ base ɓeɗa wino yiɗo ɗo ɗeguite kono noon mo
mo ɗaɓɓitilan tun oti sonkidete akasa sa ɗaɓɓiti men a wowli men a sonkidete acca ko ɗum ɗon woni voilà hande ma mi arta ɗon hein. Merci beaucoup. Ce soir, Inch'Allah, 22h, 0 ko onon e hombo woni ka labay poy. Asi Media, DJ Bella Joli, Oustaz Impact de Amadou Impact de Wakam, pardon, le Pikine. Kanko woni président Labondiral. Président Labondiral, hande ka émission ndaroyiɗa 22h, hara jamma fo yo connaître ɗo Labondiral, wara o laɓɓinana en. Kala poy en tant que président Labondiral. On a dit affaire on a ka. Voilà. Arten ka émission men yehen garen Arafan DJ wo on son ki dete. Mo ɗaɓɓiti lan antikadi a son ki dete. Arafan DJ s'il vous plaît. Karezim. Ande minani Arafan DJ ko wol ɗo kon hakkundangi Allah gila o fuɗɗi yimude ko ɗum waɗi si o morceau ɗo o welimi tout temps c'est-à-dire ko moƴƴi kon fof ɓe ƴetta ɓe halkidira ko boni kon fof ɓe ƴetta ɓe tega e hoore ma pour no ɓe darra si ɓe heɓay laawol no ɓe wondira e woɓɓe goo no hulɓinani en enen la communauté guinéen il faut que calculen hande rema ngesa mi reme ngesa mi remane ngesa ko fii no fottira sinamo ka rema e mumma mo kala si jori ka mum no wawi laamade famille mum on laamo ɓeygure mum nden resta cool hono woodi piiji goɗe anda hoore ma no hulɓinani en enen la communauté guinéen sansen mentalité ji ɗi si tawi en faala wonde hunde wootere a andi wonen hunde wootere an taw a régila e hoore ma taw anda a régili hoore ma si wonda si inna noon yimɓeɓe woni hunde wootere min do min DJ Bella Joli j'assume inchallah si mi mayali alliance de la sous-région mi woni en tant que association ka iditanmi ɗon kono noon mi hiye kadi ka laaɓi poy mi innali mi iwata ɗon par ce que fodode Allah nde goɗɗo anda
kono noon si allahu lan ɗon jaɓi ko commandres ko alliance de la sous-région minane ko alliance giɗo jama production mi jogitino Allah waɗi yewtere e nder communauté on ko wi'a enen suudo waɗen suudu wotu waɗen hunde wotere ko ɗum waɗi simi akkiti association ngan on mi ƴetton association kadi mi ari mi tawti alliance de la sous-région hande quel que soit alpha ko mi heɓi ton mi yettay tun Allah mi fanka min noon miɗo andi kadi ko honno mi artiri e on association miɗo andi kadi ko honɗum yewta ha mi arte on association kono noon wowlatake fof si Allah ɗon jaɓi mais ɓaytun noon fuɗɗama wowlede en wowlay ha laaɓa poyi marɓe gonga ɓen ande no mari gonga marɓe argument ɓen kadi fiyo ɗaɓɓu ko faala heɓude kon ɗon kadi ɓen ɗon kadi andete si Allah ɗon jaɓi ka émission ji maintenant min mi ala ɗo répondugol ha quel que soit alpha ko miɗo andi tun noon si jooɗama yewtama marɓe hakkille ɓen analyse ɓe anday ko honɗum woni honɗum ɓe anday inchallah ko woni honɗum si Allah jaɓi 78 116 82 38 en artay ka ɗon andi émission ngan o hande mi yetti ko touré nder la weltoɗe show merci Arafan Didier merci Kadidiatou Leluma ɗon andi le 2 décembre inchallah Kadiel Leluma rayno Dakar ɗo kanko e fils de Marga l'enfant de Bounaya et petit Didier et ma Bintou Camara ɗon andi ɗen heɓa tun artiste ɓe et puis il y a une artiste surprise musidɓe il y a une grande artiste surprise teddugalle mum artiste ɓe surprise ɓe no woodi wonɓe Sénégal arɓe kadi vacances waɗugol piiji mum Sénégal ɗo hara ɓe andani hara jamon andayi ɓe ɗo kono ɓay ɗon andi DJ Bella Joli kan haalata par ce que min on kaka réseau sociaux mon wolde mi jokkata artiste dey fi wi'ugo ko honɗum min gila mi andi artiste depuis 2002 mi fuɗɗi ande artiste 2002 mi fuɗɗi ande artiste Cheikh Bafata ko Saydou Sow bala hikkiɓe ɓen ha hande artiste manden on kadi wona na Fodé Kouyate wona Ibro Diabate wona certain maɓɓe Allah hino Lasso Doumbouya wona hino voilà mi ƴetta goɗɗo ka leñi d' abord avant ñande premier auditeur on ɗo wonno gasa hay ɓibbiye soirée on samedi le 2 décembre allo on jarama ɗa jang ɗa noddammi hono ɗa make honno aɗa make Ousmane Ba mi noddawo kam Ousmane Ba mi ɗo noddawo kam Ousmane ɗa woyade pooɗa miɗo woyade pooɗa yey Ousmane a heɓi billet le 2 décembre lycée Kennedy mi heɓal taw hay non ko min innuma a hokkama billet adday a ƴetta numéro téléphone o walla ƴetta numéro téléphone an on min hokkete le 5 premier auditeur ɓen auditrice ɓe nodduɓe men fof hara hino mari numéro ma on 77 walla 78 walla 70 walla 76 ok numéro on ko jeelu joni o kaynan ɗon tati ɗum joni numéro noon ko jeelu a wami okke tati numéro ma on ko jeelu 70 482 45 85 joni hara ko wakama wonɗa ka min kadi ko wakami woni après mi noddoyde heɓa billet goto pour le 2 décembre awa si Allah jaɓi merci beaucoup tati résime anani joni so Allah jaɓi ok merci beaucoup 78 116 82 38 kala faalaɗo participe de ka émission 5 ans premier auditeur ɓe walla auditrice no mari billet entrée gratuite si Allah jaɓi le 2 décembre au lycée Kennedy merci beaucoup à vous tous acca maydaren tati ka tigui arten ka émission men ɗon andi mi yeyde kew min mi ñawnata ko ɗo goɗɗo sakko wonda men par ce que miɗo mari komi yoɓira on tigui siko musique ɗum min nalde ka defte sengammi kono ɗo goɗɗo no ɓawa an ɗo hakkudangi Allah o fuɗɗino mi anda ko anne hombo fuɗɗi affaire musique kono haylande ɗamo ɗo maynoɓe ara o sa o jibinaka mo wawma yaltinande ka ordinateur voilà on en ƴetta 78 116 82 38 78 116 82 38 mi arta e mon kadi ka numéro téléphone DJ Bella Joli feɗɗomo yino par ce que yette soɓɓe rewino ka suuda wujji hay carte ango ni hay carte d'identité mi ala teddugal le mum voilà no carte d'identité ɗaɓɓaɗe woni mi ala donc ara
ko ɗum haɗi mi hetta fewndo ni pipi numéro jandi ɗi kala mais kala fala ɗum fewndo noddugol a nodda la 76 waɗa 400 waɗa 785 795 5 785 waɗa 84 13 sappo tati manam voilà deuxième auditeur waɗa auditrice salamu aleykum allo Yaram. nana toon ɗon e jam Jam ɗum. on wowla e moƴƴago mi nana par ce que mi naso yettoɗa ka Na ɗum yetta ko Diallo. Diallo d'accord wowlu ko falɗa e wowlu ko moƴƴa mi nana ɗa noddanmi honto ɗa inne honno O Ousmane Diallo depuis Wakam. Ousmane Diallo Wakam Eyi. ɗa wo yaade pooɗa Poɗɗa. ɗa wo yaade soirée Eyi, miɗo wowi. concert ɗa wo yaade Miɗo wowi. samedi le 2 décembre a heɓi billet lycée Kennedy en face monument Colobane Ok, ala problème. numéro on ko jelu 77 77 719 419 719 719 96 14 96 14. d'accord 96 sappo e nayyi Ousmane ni ka Eyi, haray miɗo faala ɗon téléphone. sayfon ka Eyi. ok Ousmane mi noddoyte salla jaɓi no biyeji ɗi yaltiri henoɗa biye ma o nani merci beaucoup Ousmane depuis Wakam acca 78 116 82 38 oɗo kay ko sayfon toɗi so wi ka tati aren ka sayfon mi yeddike on ɗo na haala ko haala huwa directement jonnala numéro téléphone on mi afisanama inchallah ayɓa billet mo 3000 francs walla mo 5000 francs mi andini on noon ko concert pur concert en live woni nde ñande kajjat leylu ma fils de Marga petit DJ Mabintou Camara avec d'autres artistes akasa acca daren ka tati ka tigi Asuti, misuti, esuti, ko asura. Asuti, misuti, suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombata. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombata. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. Uino gasi be jombani. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombaka. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombani. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombaka. Andu benka di fautaki. Si baby yauru jol don fortai. Metto do fokka di lopo do pot. Si bidi do by support I soka. Célibataire so fi buri militaire. A enyata pop na ordinateur. Siga madu da water do selu. Boda mai de mini duita dole. Boda mai de mini duita dole. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. E turba fula wa ai kasare. Be suti resto woni no porto. Ida be woka di be hotto. Nyande wo ya du leide porto. Turba fula wa ai kasare. Be suti resto woni no porto. Ida be woka di be hotto. Nyande wo ya du leide porto. Espanka di be euro yaino. Bari kadi wo be foto roita. Dubai to bai be reuti roita. Bai roita di wo no sati seda. Ala ko wati sira e sara. Ala ko wati tala ye bemu. Ko fe tata fe inondin. Oja sa andai. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gato be famani. Asike nebu kono wopani. Enani menga fautaki. Fika la nonga jombali. ɗo noon a jombala acca ƴetten goɗɗo kali ñalo
Allo, oui, frère Noël. on jarama ɗon e jang Tanto alhamdulillah ko fewde famille on. alhamdulillah ɗa noddanmi hontoɗa make honno Enen Alpha Mat tew miɗo noddama to Jack Sow. Alpha Oumar ɗa noddanmi Jack Sow Sikambaw. Jack Sow sikka mbaw Ah. Alpha Oumar ɗa woyyade pooɗa Hara no wana sama kala kali. na Hara wana sama kala. Alpha Oumar jonna numéro ma on Alpha Oumar go jelu Yettuɗon 70 70 586 586 81 73. 81 73 Alpha Oumar Ah. a heɓi billet si allahu lanɗon jaɓi le 2 décembre au lycée Kennedy Ok, inshallah. le lycée Kennedy en face monument Koloba nani Ok, ala problème. mi noddire o kay numéro an on pour yon an souvent noddollan andinomi kono woni gagnamɓe ɓe Ok, inshallah. mi si allah jaɓi nani Ok, ngara. y a pas de problème Merci. merci beaucoup acca 78 116 82 32 heddori goto ɗen heddori goto goy ɗum ɗo voilà ko goto heddoɗen de simi faya régime non ɗiɗo heddoɗen ɗiɗo 3 personnes ƴetti heeɓi taw kadoji ɗi ɗen heddori ɗiɗo allez 78 tati hoy sutti ko boni kon astafirullah tati ka tigi tigi no hande kadi noon voilà ko ɗon salminten monsieur Haymi Diallo le président portal fiɓanta dugun tuni de suusifo résident à Dakar Rahimi ñoyɗo Colobane ɗo en salminimo salminen kala équipe participant ɓen kadi ka tournoi makko a tournoi me en anɗa hoorema Guinée on fof no fottude dimanche je ɗen fof terrain Jakali Bakayoko de Trayof vraiment hanki noon o yi 3 match jouyi e nder on biiji ɗin ɗuuɗi misira hanki piino woɓɓe 6-0 ye hanki Bourayma sori piyano premier match makko 2 biya hanki o yehi waɗi 6-0 no hanki ari mo sowi par merci aussi Ibrahima Diallo kankadi woni le trésorier misira on merci beaucoup en salminimo moƴƴa salminen kadi wonno Dramé kumpaji de wakam kankadi nane mo darde ka page Facebook han noon réseau mi anda kon réseau no yetta so quoi donc salminen kadi kanko capitaine Guémé on no enne Mamadou Baylo kenko en salmino moƴƴa e salmini kadi musidɓe ɓe anɗa hoore ma darde émission ɓe fof surtout ma ɓe kenkon e jooli le pellel ha memo tunde diale Dungil Brouwal Sila merci aussi ɓe ndeylo Mangol ndeylo Afia en sami ɓe leyfita ɓe yummito kalata safa ha hewto han sangere nene ha saya ha memano e ma ninguelande boroko fop en salmini kote ton ha ɓe tim Madina kawete DBA fo en salmini en tout cas iɗon andi fammata kadi depuis Liberté 6 walla ina yeeyo banan hôtel Sumsum haray kan kadi takko hôtel Sumsum on ɗo e Grand Yoff hara en salminen hawa kadi Grand Yoff e jaariw depuis Grand Yoff ɓe fof ɓe salmina moƴƴa haray ɓe fof ɓe waɗa invité sallah no jaaɓi gon soirée anniversaire DJ Bella Diollo anniversaire émission men on daariɗan le 2 décembre so Allah jaɓi au lycée Kennedy ɗo e waɗata en face monument Colobane pour ɓe anda ɓen inchallah salmin kadi séréji ɗin fof no maƴina hulali hono séré foori rewɓe forti fooli séré janga série 3 on sa rival séré nene goto séré donc étoile de Timmi Madina salminen kadi séréji waɗen kadi famde roboji kadi kadi sami séré Dio Diallo on kadi madame la présidente moyne Dio Diallo maasi goto gaynayi min salmini moƴƴa voilà haray mo ɗaɓɓiti en o sonkidete en salmina kadi Safiatou Malal Bari Bantingel salminen le président de l'alliance de la sous-région monsieur Thiamala Bari Bantingel en même temps chargé de l'organisation des conseils guinéens à l'étranger merci monsieur le président voilà salminen kala membre ɗo wonɗo ko alliance de la sous-région Aïssatou Koundara vice présidente kankadi salminama moƴƴa Jumayatu depuis Rebos kankadi mo salmina moƴƴa salminen Banga depuis ton e ko atelier président Malal Sanu yeyolan café on ɗon mi yara e kamɓe heddiɓe ɗon ɓen fof mi yaccani hay e goto sina accuɗo hoore mum hay accuɓe hoore mum ɓen Bella Diollo tawni on salminen Aliou Teli Bantingel et Boubacar aussi weldingal de Angel Boubacar kadi salminama moƴƴa kollangel Daaru hiɗon andi Boubacar kadi voilà ka Alaji Diayla hara en salmini e moƴƴa
salminen encore une fois Ousmane Koulibaly le vice-président portal fi bantal résident à Dakar wuri kure dubbe kan kadi salminama moƴƴa salminen DJ Lamzo ɗo gandi DJ Lamzo kadi si anniversaire lamon kasi le 2 DJ Lamzo ko le 9 inchallah haray ko ñaani woni wadde ɗon ɗon kadi so en wi kadi ñaani en artay kadi e goɗɗum go passé ɗon andi télévision on waɗi 6 heures c'est trop événement ji ɗo e men ara e événement télévision o donc andi si Allah jaɓi meɗen programme de deuxième année on mais programme ay anniversaire Jama TV on tout cool conseil noon kadi yeton golle e goɗɗum go par ce que ɗon andi ɗum ɗon kadi inchallah min arta e mon e voilà salmina monsieur Wuri Thialere le président conseil à l'étranger kanko monsieur Thialere monsieur Sidi Ndeylo le président jeunesse moyen Guinée kankadi en même temps le président ressortissant walla wiya laji vérité de dongol touma kanko woni président jeunesse o monsieur Sidi Ndeylo merci aussi a jaariw depuis ɗo c'est-à-dire en face e face joni o hoɗiyata ko jaariw Colobane yedde joni ko face en salminima moƴƴa en salmini kala mo ɗaro ma en tout cas no connecti no possible haray en aray ka ɗon andi ɗe mari le samedi le 2 décembre anniversaire émission waɗa ɗo émission daroyiɗa o haray en andi pare jon ɗe mari pare monsieur Mamadou Salou le président jeunesse de Sangaréa ɗon andi monsieur Mamadou Salou kanko woni président jeunesse Sangaréa on e ko kanko woni parenjo Kumbalujo on artɗen kadi ka paremɓe ha joni waɗa monsieur Sidi Ndeylo le président laji vérité de dongol touma haray ko teddugal e mon fof arɗen kam maremɓe ɓen iɗon andi maremɓe ɓen ko Hadja Aissatou Diallo kanko woni famɗo ka rewɓen laami ka PEPS ensemble pour le Sénégal kanko Hadja Aissatou Diallo présidente PEPS ensemble pour le Sénégal merci Jang Aissatou RTS haray a salminama kadi arɗen ha joni ka maremɓe ɓen ɗon andi Houssay omo gawal Houssay noon ko wakkamo hoɗi e ngal ɓay mi propose mo marrainage o yawno ha on bela fewno je beaucoup de programme mais y a pas de problème en fait mi jaɓanima marrainage o haray Houssay ne ka maren on andi wakkamo fof accompagné mo par ce que kala mo mi worani ko Houssay woni maren ɓe non a waɗi ko moƴƴi par ce que Houssay ko neɗɗo moƴƴo mi anda ko honɗum moƴƴirɗa de Houssay mais vraiment jamano jontumagol konngol noon haray ko teddugal e moon si Allah jaaɓi invité ɓe noon no woodi invité de no woodi lettre soutien ji ɗi no woodi hara inchallah min arta e ɗum ɗon joni kadi si ɓuuri ɗo seeɗa en yahay daren Sayfon arten ka émission men ɗon andi min kadi hande kadi aka Sayfon a yide yiɗen no weli wallahi asim ka départ fop wolte haalaji si ɓe tawi ɗum a fuɗɗe gaynde ɓe wolte haalaji anda hoore ma an on hara anda hay ɗin koteji ɗon hay ɗin haalaji ɗon ko honto ɗi iwrana e ma kono noon ko noon woni fi Allah par ce que ɓe wi wonde an hiɗa ɗaɓɓa Allah ara woɓɓe ɗaɓɓandema to a ɗaɓɓa e junubaji ga woɓɓe ɓoranamaɗi to en tout cas c'est pour cela que goɗɗo o waɗa e doyi o acca wowlugol goɗɗo o acca ño'ugol goɗɗo o acca wowlugol mo ko o wonda inventugol fii c'est à dire an koya moƴƴi koya bonnuka goɗɗo ma moƴƴina sikka ka ma moƴƴi fenande nde ñappay ko nde siyata wallahi siyay fenande nde ñappaygo ko mi nanno musono enna karama o ya mi gi femmade c'est à dire wi wo karamo ko yagal no jomba kono joƴƴinta et puis ko gonga makko par ce que joƴƴingon ko honɗum a adday ko ɗo joɗata kon si joɗɗa ɗo wawi wadde koye ɗum ɗa haala jaabinana karamo ko en ɓe waɗa fiiji ɗin fof après affaire on waɗa ɗum ɗon kono noon si hewti ka suuduma de ayde to non yirganima ka ɓawa yirgayi an kadi reen ɗum ça c'est obligatoire donc aray 78 116 82 38 78 116 82 38 ha joni ɗen heddori otte ɓen ka kon ɗum waɗi on ɗanaki le leera neɓata leera ara émission men on mo heddi seeɗa mo hedɗo 26 minutes donc ara tigui tigui on jaman ko no woniri en yewti fi anniversaire on en yewti fi artiste ɓe arayɓe ɓen en yewti fi parrainage on ɗo gandi parrainage ji ɗin no voilà parrainɓe ɓen e maremɓe ɓen hiɗe yewti fi mum kay kadi salminen boyɓe kadi ñoyɓe ka atelier addourayɓe ɓen fof Sadio weldiyam mi salmina moƴƴa moƴƴa e salminen kadi ɓeyguli makko ɗin fop ɓe gaccala hay goto fils de marga inchallah kankay no gasa jeudi yonte araw ɗo haraymo ka télévision ɗo kanko fils de marga en invité mo kan kadi o wawa débatde e yimɓe makko ɓen no andi bunaya fop no mani santoje de leeluma kadi fof no faala habbade kajjatu leeluma onon santoje de leeluma fof la salmini on depuis Colobane kaño toon ɗon voilà haray noon on yi hanki match ko waɗi kon mais dimanche aro kay ɗon hande mari 3 match inchallah ɓe adday
programme ji ɗi wawi wowlude fii mum wawen continde activité ji men ɗi haray ko ɗum woni programme o salmine ɓe ka régine teli wano guiɗo jama production en salmini ɗum moƴƴa moƴƴa salminen kadi noon alpha weldi a monayi mon frère depuis Colobane vraiment la weltanima par ce que tagaɗo il faut que o anda guiɗo makko e ɓaawo makko alpha vraiment la weltanima moƴƴa no mari guiɗoɓe busse ɓaawan hakkudañi ya weltanima merci aussi Houssayi depuis to e Thiaroye kankadi mo salmina moƴƴa Adama depuis Grand Dakar Wuri Hawa aussi depuis Grand Dakar kayno salmina moƴƴa e salminen kadi Jiyaray depuis Grand Dakar lanɗen si tawi bobo hino e jang e salminen kadi depuis woto mi wolinde makko salminen kadi Souleymane SB Vision en salmini ɗum moƴƴa en accali ɓe salminen Kadiatou Popodra kadi en tout cas himo salmina Korka depuis ɗo e ñaritalola ɓendolo aslem kankadi mo salmina moƴƴa e jiwum an kon hawa kankadi mi salminimo moƴƴa vraiment hiɗen hino ka ɓernde naafide ngala yidde mais ka ɓernde wonɗa donc en salminiɓe kadi salminen tokoran Amadou Bela tailleur wonɗo ɗo kolo aslem salminen Wuri créateur kankadi Wuri kadi salminama moƴƴa en tout cas kankadi mo wadde golle molanaɗe e côté DJ Bela Jolil merci Wuri création depuis Sande Koursi walla wiya santé commercial Médina haray Wuri kankadi o salminama moƴƴa Yero aussi salminama par ce que andi Yero ko ancien copain salminimo salminen Ibro Bos kankadi Sadio depuis ɗo e Wakam kankadi mo salmina sayno ɓiɓɓe am ɓe fof wano Binta Bari salmina kadi wano Nenen wano Raman eɓe fof ɓe accaka hay goto accaka salminen Karama ko Mamadou fewno ɓe yawno laguine Allah waɗi ɓe feƴƴiro Libéria fewno kamɓe kadi ɓe ton en salminiɓe moƴƴaɓe kamɓe Karama ko Mamadou Winda Diabo salminen Aydra kadi depuis Médina salminen kadi wano Boubacar ambassade kankadi o dara émission souvent salminen kadi wano Matar ka Boutegi en salmini fewno tout le monde fewno fof no waɗi prêt argo Sénégal anniversaire DJ Bela Jolil anniversaire émission daroyiɗa o régime adnan ɗon bon hande min nima auditeur ɓen si ɓe arali ko an woni suɓude clip uji ɗi haray en salmini jamma on fof ɓe gaccala e goto mahin daren clip arten ka plateau men ɓayɗon andi duwaji no jaabi régime won mboɗɗa prêt faala ɗon goy sen yiidi tun en famodiray voilà aray en salmini jamma fof encore une fois communauté guiɗen on fof en haccala e goto kala noon accuɗo hoore mum kañum andi hajja Aissatou nenan Aissatou Bari Bantiŋel womi alaɓe kuɗe dédicace nenan Aissatou Bari Bantiŋel mi salmini on salminen grand baylo photographe kankadi salminama grand Bala Julde depuis ɗo e Colobane kankadi Karam Bala Diallo depuis Colobane kankadi o salminama Bala Julde voilà haray mo salmina moƴƴa e salminen ɓe anndawro ma kadi ɓenno Sandaga fabrique fop en accali hay e goto par ce que kamɓe kadi ɓe darde émission on salminamoɓe Dakar plateau ɓen kadi rebosi ñay cokel fop salminama en accali hay ɓe goto e julde mo colonel e julde Dalaba salminen Basing depuis ri 13 walla ri 11 angal 12 Médina en salminen Mariama Baylo Mariama Bari donc kamɓe wonɓe ɗo mais fof ɓe gaccali hay goto e kamɓe wonɓe séréri 13 en salmini ɓe moƴƴa kamɓe kadi en accali ɓe par ce que vraiment ko sonnaɓe tinniɓe acca salminen ɓe andaroma debbo no wiye goto mo wiye Aissa hoɗɗo ɗo e Pout salminen ɓe salminen FC Kenkon on fof walla FC Guémé on fof salminen Boubacar entraîneur on hanki en tout cas ɓerno excellent travail 4-0 ɓe wawi piide Boumboli B donc waray 4-0 en tout cas wona buy kono noon ɗum ɗon haade scoron teddi moƴƴa merci aussi à FC Kenkon merci asi ɗon andi kadi tournoi dogol tumon koye ɓattade woni fewno ɗon meɗen réguilde FC Guémé on hara kala mo men nangi wonti wolay ka laaɓi poste ɓay ko ballon wiya e joué hara en salmini jama fof ɓe gaccali hay goto maintenant iɗon andi kono mi wurani noon si Allah ɗon no jaaɓi hiɗen mari programme ji boy e Jama TV ka télévision men ɗo haray kala faalaɗo kadi wono publicité sponsor iɗon andi sallah jaaɓi le 23 décembre haray hiɗen juta sek onon Stryguer pay kum gonɗa hoorema feetu kum
e yimi go rap hardcore akasa hardcore nde ñande kadi sa yila simi ƴetti nde ñande mi ala yadde en tant que Jama TV miɗo yadde en tant que Bullfine concert rap akasa ƴetta pale ɗen e a timmellayde enseigne non mi ala wolde par ce que ɗo gandi concert on c'est nous voilà tigi tigi on voilà le 23 hein, alors yeggita le 23 samedi le 23 voilà merci à DJ Diallo aussi en salmino moƴƴa ne ƴewti Billy kangadi en salmini ɗum moƴƴa salminen ummu wonɓe darde émission on depuis rue 19 salminen jiwɓen ɗon fof jiwoy koye welde Aissatou Bari Safibou Ndaw hombo kadi de ɓe fof dal en accala hay goto ɓe fof en salminiɓe voilà daren kadi clip arten ka émission men hotiren Fouta clip Basto ko Allah okkata basto pay ko gonɗa ma sa nani ko yima tun anday ko école on to iwri kono noon mi ala wonde ko école on kon to iwri et puis o yimi kadi o wimi en halduno en wonday en seedata on wallay on fallata mais bari so enfin woniri noon e noon haray donc ko noon woni aduna on ko noon komo walluɗa tambiɗa yiɗuɗa hooliɗa hoolorɗa ko on ɗon tuñande ko ta kuudeta nangama ndaare dey kuudetaji ɗin fof ko watta ko ɓadiɗo ma on ko nangay ma ko ɓadiɗo ma on ko wola ma par ce que kon arata hara anda ko honnugo ma jasande sikka ko giɗo ma sikka ko mo ma sikka ɓuri makko ala e ma hara noon wano makko kadi ko subhanallah e ma hara en salmini jama fof
e ŋaccala e goto salminen Ibrahima Sori kankadi ɗo gandi voilà mo darde émission on e salminen monsieur Dawda Korokutey mandaro ma ko ɗo wata tindi e taali e haali pulal e salminen monsieur Ousmane aussi mo Bunaya Tafa aussi en san Moutafa kadi en salminimo kankadi mo darde ɓe darde émission on haray en salminen encore une fois mi andina tun dimanche aroɗo kadi haray match ji tati no wodi miɗo andi jeudi ɓe ara ɓe andina en match ji ɗin ko hombo e hombe jota première heure deuxième heure troisième heure si Allah no jaaɓi haray ko ɗum won toon haray donc ɗon andi voilà si Allah no jaaɓi kono mbiruɗen en noon chaque émission haray ɗe mari ticket okketeɗe chaque émission ɗe mari ticket okketeɗi pour l'anniversaire l'émission ndaroyiɗa waɗa ɗo e Jiyama TV inchallah haray noon ɗon andi mi woni on fi parrain ɓen e maren ɓen e invité ɓe fof mi arta e mum sallah jaaɓi jeudi arawo ɗo haray ɗon andi staff on no ɗuuɗi na belajo toon golde anniversaire lo na min tunde staff on no ɗuuɗi e ngal par ce que miɗo collabori e pottal fi ɓantal suusi fooli résident à Dakar mi hande ni on nde ñande mo arali lawka anniversaire sa ari a heɓali ko wona bela waɗi dey par ce que salo ƴetta 1300 personnes salu men ƴetti on ƴetta 1300 personnes mi assurani on son e lumiére kadi si Allah no ɗon jaaɓi e yimoɓe kadi wawɓe yimmude par ce que sa wi kadiat leluma hiɗon andi ɗum ɗon so tawi himo gayna a wi fils de marga hiɗon andi simo gayna a wi petit dj payin kum kuulu kum hiɗon andi si kum gayna on wi Mabintou Camara mi adna on jiwum kadi nouveau hum yimo hum kadi ande dj bela joli mi yedi ko mi ka longoro mi yata ka cokkewo mi yata mi sokkita affaire ji ɗi on faami ka donc aray ko ɗum ɗon la setti fop yo partage affaire ji ɗin soutena émission on soutena anniversaire on mi yewlani on à chaque fois ko jour ko ñande wotere min waɗata ñande wotere chaque année hitande fof une seule fois ya dj jo no inna no wadde anniversaire émission mum surtout ma no hande wano dj bela comme mo jaɓe di mi wolani on komi servi guinéen ɓen comme pour culture guinéen o mi sikkani wodi dj jo go ɓattitoɗo lan e mum sina yimɓe ɗiɗo par ce que ko ɓen ɗon attilan goɗɗo reconnaissé ko rewi ɗon merci aussi hara en salmini jama fof maydare dernier clip are wayintoɗen ka émission men ha kikiɗe enen e Amadou Impact président laɓodiral e As Média asino kalliñi goy hay waliga e As Média e dj bela kikiɗe sallah jaaɓi e laaɓe président laɓodiral o laaɓana en poste ko hon woni balliye par ce que ɗo renno balliye way noon mo kala no famino kañum laaɓodira kañum arenni ɓen na antum binetti kono noon ɗum ɗon kadi feere kaɗan heɓorta par ce que hiɗa andi a weeɗa yiɗi fof sago ma naya metti nayo jama o hiw ko metti kon fof kono no wata wonde merci beaucoup Aliou Labbo président kañ kadi fans club binetti on ara e salmini mum Lamine Touré kadi salminama moƴƴa kan kadi vraiment ɗen andi mo wakkili e côté communauté surtout ma kamɓe Koundara Badiar on fof en salmini ɗum moƴƴa kala mo daroma en tout cas jedno émission on yiɗal no yiɗiri ni ara en torke yalluye e yafuye en kikiɗe 22h 23h30 100% laaɓay poyi ce soir avec Amadou Impact président laɓodiral merci à vous tous merci ɓeɗe noddunoɓe merci ɓeɗe fannoɓe kay nadde ɓen heɓali feere natugo ko ɗo woni Jama TV hara en salmini jama fof ɓe gaccali hay e goto merci ara en antine tun hombo woni paremɓe ɓen so Allah jaaɓi samedi le 2 décembre Mamadou Salou président jeunesse Sangaréa merci Grand Kaba Sangaréa Mariama Kesso salminama Baldele Boss e Lin Boss donc en salminiɓe fof ɓe gaccali hay goto groupe mabɓe fof ɓe gaccali hay goto salmina Mr Aliou depuis Grand Yoff kankadi o salminama moƴƴa Lama aussi parrain jon depuis to e Mr Lama parrain depuis Yoff kankadi Tongor Yoff Tongor voilà Mr Lama Yoff Tongor merci beaucoup e salminen kadi monsieur Ousmane kankadi o salminama moƴƴa kankadi mo darde émission on paremɓe ɓen ɗo andi ko Mamadou Salou kono mi warino Mamadou Salou président Sangaréa on e monsieur Sidi Ndeylo président la JVDT on e monsieur Lama depuis Yoff Tongor haray kam woni parrain on maren ɓe ɓen ɗiɗo haray ko monsieur ko madame Aissatou Diallo kankadi wonɗo président PEPS ensemble pour le Sénégal kanko woni ɓreyda rewɓe ɓen avec kanko Houssayi hoɗo ɗo e Wakam
Hussein Gawal. Merci à vous tous. Un kiki de Salla Djabi. Un Amadou Impec. Ka émission la bay poy. Merci à vous tous.